Usembut Menteri Rangba Kajila uba Preston tensong ula Ther gitu Kiba jumlien ban Shna Bula ni mimikri ya bad ya Menteri Rangba u konret ki sangma da kabapen kela kongpong lut ya ka kabaki kren. Uba Preston ula kren ya kani hakajingya lang sam scheme syakipat ba ka penurusla ka fokus menta ka khatlai tarik uno pra ar fuar ha penurusla. Uloong ba kajingsha keno jong u kabamlong shu banyakren bat kajingsha Shna Bula balai paujat Henry ki bam shisha namar bakani ka sorkar kakut jingmut bantrei na kabenta upat ba. Hakani kasi la pliru ya umaunong rim ka mini secretariat ka jingtay thamay ya kasi an RD block ya ka Iklavia Model Residential School ya ka football stadium hawa lingkhat bat ka Penusla Division PWD Road. Kade kaban pensak chicken mau ya kathan riwar Penusla Parokawe. Di perlok be ibakwa ban Shna Bula ibadu Preston Shna sibik. Na keren pa Shna sibik. Kamu hele. Namakat kabamangan na keren ipin kelak Hongkong lut yung keren mo. But mark my words, Chief Minister and Deputy Chief Minister of Meghalaya, we mean business. We are here to serve the state of Meghalaya, not only in Penusla constituency alone. We syakri yaki hirip hokli di konstituensi. Ko perlok aswak bab hikwa persna drama atau Shna kabaman. Upat ba jong ke jelas hatan ko baar benaitam insa ai ya kejiba. Kajin syakan dhok abamlong syuk panyekren. Ko kilong kumi kilong pa di kun samlabai. Jong kathan liwa nam ong shu ka konstitusi pulita. Jong kathan liwa hilai pos diu ya pun kicing kerku. Bat menta kasni kala jialo. Kilong kumi kilong pa. Kijuur kijunam yang asyanu ka college jong. Menta kala jialo. Di kontraktor kodon brom jemi. Idan angin guna syuk ya kadus pakmut di kontraktor angin kurus lain. Kaya kerja. Ki om nila hat nila jelek ban leci selong baka trafik jam. Nalor nanta baniyalit marek baniyalit pat bil ke besitom bah. Bampo ini laiski sauski. Teng-teng haksa tenang. Januari pindur kamsuk kan lesi sulok. Ke division jompi kado na pelawi. Berkata kalong kaburong berkata. Ya kasibir subdivision Penusla Parokawe. Diperlok di Pempadhun. Bantak siali sai siayong yung konra bil Preston. Let sayin. Ngadut dan ayat asyaran Nadu ujanuri Kabim system Jom di kandonan Full-fledged activity niya kundonan Bat untrei ya katam Nakabenta jo upat ba Jom kanikatahan Parokawe Kaministratif Ya kabok ada mentala isu Ha ujanuri sedang menteri. Don di ba RTI RTI. Hanakai kata komunis kata. Yo officers pilmongan dipilih nale omnusa. Mo om iya ki bom yo I kamut lari ki bom sotu kejumut minister ya. Om bagaimana dibendu ubah Preston sekretariat. Dan sabakai.
Habang yung administrator kamamut, hapo jom ka campus, jom ka civil subdivision barokuin, ikwa banduk lang ni office anda. Kenang pakipagpa hapagilit don kamya SPO civil. Kiralu balik don kamya kiway di department. Tanah hakaju kejaga. Kawannya. Nanta mentangin bu iau ni mau rin. Jom ka IMRS. Ka Iklinia Model Residential School. Ka sanction jom ka school nga dito yapi. Sao Plur. Kabangin yo jeng mutoy mangi jom ka puslay niya.